Oye, malungili tasil silmora rogul adel kuk masbiltun il mertial program kita rakosis akla. Wera do mu lakti excuse ra Jackson Henry. Kuk mlania al sungul mong excuse ni mlonia te lam lo kuk kora orngitra senator udim kasi kau dia kami kuk kora ngara rakosis akla de sera udas. Makutel te alom te ramam rogui migid rogui do renga sulira senator musul meteorologi de. Kadang sel wase open door. So ada kemudian kita kemudian masuk muktian meeting aldo. Mengtial meeting yang mana al sil sa waigel ngarira every day. Ages terima masih neterudi ma ngirmang yang akan ma kambesa facilitator tiang. Sel ngartia Jackson lagi belum lomu ngarngi di el alita sil sa rudi makatingel meteorologi do makmadasi olgi on mora ngirmang. Selguk subject ni ilborngi dangar sedo mol men metti ma. Olgion le gorga ngirma kaman saula. Malungil sil morar adal mo so det magarelang. El guk mo to daul do sued el gira to gol ngir belau. Ngara beluad makalment gide. Clo to trera sela mimo kalment gide amraro deli da kasenkyo. Mal ngaria kisi eda malamet. Adara blur mo ngit ko yo to daul sued el morar mtakle ndal Security do bes tile warram tilo bes gid le warra gid do bes tila TV. Malo aise a gotel issue malo gotel to soal mo sadringia sel to era rolela gel mredra bulis maras on imlurior imrgonge tutkia adalo uror obisra bulis el diagal bulis administrative officer el mo acting director Ingi amrael isa longo tu amdal obegulau mulukuran meredr gidel wasit yang amal karap terbulu al suku mengganga oltau talla al sebel el memo kuadri gidra blide uspe a wasin kita la ma tumli alla mal sebel oltau talla ra rogul adar belau iruli tial tokol mal virukul tuboy mal ra la lila Aigel do wasen rules ma avlia polis amal belata di Minister of Justice angari aklisi el melut kara adal mo acting director of public safety al suku mengal adam redr gidle ede ngewal bui idirgal bollo ngli akla ka rosra aklisi wasen sebel tutkia acting ya lorael el mula excuse wasen mora garra imar rap luar ram rigel imergo tut kingal al melang bengerdil tilkia ewal club sei lorred rablia bulis ya vice president ladra la amti gel mamlatori geserni imergo tut kia angel deputy director el Richard Ngiratrang el mo acting director lo ya ka rules raka ablia bulis di osisulta meseldo mesralla ya alla am si arul sa alla algerla dingar eungilam klola se klola title do for adarni amgol wasa di tal president asab el tutkia amredra bulis ma acting el mredra acting director dia kamot ya igagida edel ul al sugumang mat al sugum resign mal sugum modibus mkategat mati aigi del gay sarweb segi selo mesangal at engamra ringi anga amis na lam la to dal bungel emruringil kom porque sil to ga to lorul kam la amis dia ka adel dia denge wal buil el muratara blul momredar solla momredar bulis edenge wal buil amis yar bulisa abla test tir radrak sama ab to termala blia kalbus nga gumesingim la amis Kompetent Lisel Gays Ringele, interim special prosecutor to clear Vice President Antonio Bells, Serabol Sirabege Ludo Governmental, el Miltamal la Gemlem Redar Bulis. Gora di regel di mnal matekten amis. Mengire tiang agire losis akl merigid lo sei. Al sugum ke mlara ng barat, ada rol bungke. Agot selurol dia sebira ada belau ruli. Okay. Makdo mo sigra adal mo digire di telgi memrael
Gedel moltira kersel tinggal la presidente gidel wasa kotar adar belau. Dia kas sebedel wasa kotar adar belau. Ngungal terwau la adram digel dia kas kulen. Oh, ele babo gus el degree ngi. Lo mal mem reder gid. Ikita delu. Ya kurang setekal bebi ngal medial mega tungul mal ngal gradil. Temam tara rajom tema interview nga ende balo lomrot el du berli. Mengla again mlaruli tial تقول أمريض أبليها بوليس ما أبليها القلبوس الموت ما ملام يسكسيت. It's bad enough. So on the buil, el presidente tamle fire أمريض البوليس. Ya vice president tamo acting through club say. Ya president tamel appoint attorney general to acting through club say. Ingai gid al admiral al appoint ringin أمريض البوليس through club say ruriul. Idil bulura blulat. Wai seguida omolod maklaka ros aurora bli la pulis soldado abalbaleang al belum ibo klol digerni igel to na model sebed magulingiter ado olbiar lulau mar mereder bela maruba pole satian aling ewi del buil ya kumur tir te telol ar adam la mo acting director rabla pulis ewi del buil mal igel kado mese dia ko mo madak tak ngar gid lo se ya su mo mai se tel blia bulis ma ar bulis am la mo test positive radrax ma tamal la blia al sa blia galbus etial belum girel ger ako di mo tiang ko am la mo tel program gid Maria agora udisyo mi gini se subject lo gornya ang irmang senator en se emlo tuyo udisyo. Ya usulang. Yung asumarin hindi ka ulit. Usulang Mr. Toybiong usulang Mr. Gasoleng ma Mr. Ludong. Dia ka kumsulang ate alal guk medong mertele program. Ya dia ka udisyo udle ate agiden. Belur belawa ultirak raw atmalalla. Arogul tol doru ogi walla. Dia ultirak lalla. Logi wa atmalalla. Dia ulmu atmalalla a foundation of law like Allah rule olbira kalulau. المريقات state governments ما أكنا كم أوين أرسل أدرى بيلاو الجيرين make sure يقدر preserve and protect the rule of law رابلور بيلاو بسوا موديا كذا دعول لرلا إن سبب المريقا chaos ما المريقا ولدي كرابلو سبب المريقا روم أرا أبو ما لبتو مكتك ترى ما لبتو سبب أيقال لا ما لبتو Ol ewek la tokol alla emru la tokol mekitra au kerbe birala ma hukma kal nu deswa kala masih das mara lo sent angalai kalo bis marogui ili bo mongul la ta testa matra testa la mongul la tokol alla legal la akat mo kon make sure en tawsun mara kulad manguk tia kal sal mu ora batala ad mo maram ta al rasul male benguk limit tabe bira giren ngarnya fair game ra blur belau seguida uktil deswa kal giren tiang dan kukwala sistem lagi dalam kasaf akla di wala. Al sugum ngaringi aklon toil kat magil rablur belau itial bila bulis itial madengera sama saula senet le conduct tial public hearing budget hearing ewal kora oversight tide itial mal mlamon madenge atgingira ta toil latto dra ngarira Angara Bureau of Public Safety abla pulis el OIC sergidra tugod sel sugum tamelo OIC wasi te amla al terminator tir le tamlegi mamlara track test edi emle tirir mta terminator tir al te abla terminator tir le tamlo malaigal maknitel gar ice methamphetamine ya te ai ngara rehab leng seguk timo to tergel ngara uspe marijuana ngari ate elli le mugtul mora police force di seguk tim lord tergel ngi titril mel tester tir egam imagine ulgom gadam los ever guk expander tial mo include la evident tetelang ela apa da tigir tir ngara chelse egal mutul mal mongilo mesle seguk mal dim lord si emer ko tungul los sibil al sala blagal bus mal tester tir lui matewal nora test yar trui matewang ala tigertik positif
methamphetamine isa iga igel magkitel sen ngarango otirgid pero siya singa bla pulis ngarango otirgid moral marred lo rute galorior a director ma vice president del minister of justice ma presidenta surang Luis Junior niya korte mga taklet government sen ngaral siya singa alo otrido sa tirgang magral manage sertial el drug problem el mla infested sel dulu say mlang mas ergid mla oractive mas angal. Sige. So sige ako kasi ang kota clawl issue. Merang ngogiu kaya el lurere la senet mla mo official. Mela kada mo next step. Makata magara nga sumlat to legal official to. Ngire del mo bangli director lo say. Ya atra blo di sur mo bangli. Lo say mo otia para ka sa karakter la. Kada mo Minister of Justice. Atra blo gire la di sur mo bangli lo say what action got mo klangi cleaner tial police force ngir manda ka lo say. Imagine kada me sa igal milar police yang ngarasya katetet mo. Tirgang al adi blom rama kitilgan haira marijuana margo magaranget terlalu andi tuko terlalu say gitu ya lu makwasay andi ma president ko kagano sa president ngara plan raw letia kita wa ulat karni insara mo menengel wasay kardio uspe ertialo si siu to ko mok so bertia actual mention ni wasay ngel scientist Albert Einstein wasay dia kal sibe eden brul o si siu to ko expect different results gire mo ngoti awrior sei kita sa lo mesio sei ser plan tiro mo di makarang sei kita ang pati kami tanal kita si Untuk ko mo ko sa kalgo takmo sel tingin na director ligo mo ira Island Time yung wandul was yung galmeng min mo advisor ang president kading ilo mas hit sa sel de por abla pulis yung masarong ko raro ko la mo mutir ko senator makabili sa pabilingin ang kalaat al waseng kang tiro dras kurge ng aradong doon di blulak Idi ka other belaul tika sa lawas ay geng ito mambas al waseng ngkat ya kalau mulak o bang nga makotol adi ako din ng aradong ko hindi kadamla na internet hindi way nga ka obo kaya ka sa tiro dras kurge turak tiro dras kurang ang Kapsang University di waktu luwais hindi Axel yun, hindi sa ikita ka masang kakadari di bulak. Yung momre, yale ko na hearing, hindi ka reklamsyon nga na imoluna, no, si Theoraptic Society. Ang kala niya nga ralo, tangi. Kala niya dilo ko, hindi. Akmla na hearing na special prosecutor, ulmet siniging mlarngi, hindi mlarngi sa report na SPL wasi, adra abalo omdas wasi, leadership belawa corrupt. Siya include everybody. And yan am niya kautor siya sa Community Corrupting Society. E di niya kalwa ngiramang mlamis. Amin. Sel dabor tigil to ra amla man marijuana mlaais. En akmloras ko jora kasus eli ng mlarian ngalge kam lara wiriping maklol dingal tire senator. En ariam ka kalboy lo mesra nga akmla mo maktook mo. Tumem tukmura ka to ko mlarian ka ridrap to. To se oboy ka iray. المذيع من الملام أقول لك ما أقول بوس ما مصادر قارة قرقري دي أبوليس يكمورا كامسكين الموت الموت Rehab. قارن سلسلة الدو ما كلموت اللو أيش لكم يعمل هذا الوسائل يارس أرد تغنينا أسمارت ترجميو مولتيرا كلا لغم مورال لو أيش واسي تلقى جدي بوم ريهاب رتير يتلقى من ريهاب رتير قال تلقى لا لا دينغرير how can you know ما كنا شن double standard of justice kada makarang correctly hablabol aktirang selectiga atil interview ni director atil interview niya adra news interview ni tirgal o endang yak me find out was sel mlarngira wave radio term nombre gel ble host na talk show at alend lord ringi diway nga ka tirgal me interview tirak man dim loy sorry lang akala ka para lang you know, I see. A Department of Justice ni altama ko mesining talamal. I see. Kung kasi hindi nila Olvira Carulao ma president step in. Just imagine na director Laurel Ducambes ka marred na magmukat mo kargal mo marred na may tarabiyo na sindiya ka makadya kasi may magyan mo marred.
Tirgal misyak din yung rogin omom das tumorden sa tiyan. I see. Egel decision of lelme ngal sister kara al sel ewaklo si il maklo to tel girel or tel al yabulis ngara status niya sugum ngadim la. Hindi ka ba tinakasir ba na Vice President Temboy lang illegal appointment ni. Malsum tiyan din mo lala illegal o merlel kada makara eh. Society mo kamara expect ni correct. Moral lakas ka din. Maktiapon mo risay. Yan nga na sa tigil man ngani. Akmal di sesay. Akmal boldo tiay gida igel molgora skule len kalal. Igel mla mo che ngilo sel university larni. Igel ultra di gdim tem la tori gese. Yo aktu la sektor skula ngar ka basa. Wai sagar ka basa. Pero ko trigal al adal igil sirabel molmuta adol be ko ate abol sila berni. Ya hearing etera mo se ngaka ade akpo mo dadu adanu sa Sunday emra rasabado eto ro ko rot akmo ole ako tirga tolsi aran rin gal adro mula kartir el wase diakal bolo interview el si arungol mo segit ngelo malamal ya era to kongres kita oro At that very moment, endingi lo tiro asing nga abladala. May gero hul may gero asing nga character nga atang kalaw. ma bolo na senator wase serri reli sel blula kal ngara resumeringi se forgery to ambi Kagirel kal boss. fraud nga girel mo tutak mal sugum dia katar ada kongres ma ada mo nga ka will personally file a lawsuit di nga kapatengek el invalidate self employment ringil 3 months di membro ruitura public funds masum dia ke tirgem la appoint ringil a obal sigirel ndem ngeren to Ya, kumat sa uling irmang kami ko do si Olyo le ba senator ko ngania sa subject. Ay, sulagi, Mr. Toybiong. Orang umbo la Mr. Ngirmang ma, Mr. Oludang wa sayak mo oger. Wala gyud MCs mo ligara ka, selak mo oger ka lo say. Awan mo gadiom to, makulit la Mr. Oludang ka ba mo oger ka sige question de gumbo apa wa say kara topic ka. dia ka gureng sa lo se kawa gureng mengasel di oma arap tap trial ay gel to koy ligang idira algon dirga katal la androli mo la igam lingil lutut kal momrula la igam lingil mo malu bang resolution dio makamada se somehow di mengil for some reason magumes kana ang musel mazir o bagum mayo suwa luwasel di oma la to koy mengil se kita to koy gire Black mo ung. Tegida isura ka tegida blal dalingal close to trail. Kawat tiado to dortina senators. Kagrog sa committee. Legal issue blam raise. Ay ka nga niya bro taler sel blar olbira kalulaw. Mela sel sum ngagi dortina nga say waiga se bolgola sak morat au pibira issue concern na. Itiget 12 will deal mo. Tiget tumlam mo anghel. Temurura lamat temurura belaw egal nagala kalung. Al dillo gel dilgo ko ngay. Ta anghel perfect. Ekligay egidul mo ko to ya. Sige da gedal mi taklil question. Itu dua dul makarang. Di mo ko ngay. Egel lang nila adra blu tolawal makarang. Sige da insal nga kalmor sige da question. Adre kal ngari antil nga kal sel ga daw. First ka kala gele sam ko mo so alex til nga acquire. Ngari gel antil nga kal mo ngani blol mangeso. Al diring tag intrigable ko mo ngod adra nga sel ring. Dise sum tumorto marwa brulo nga selta marwa nga Mr. Alonso sa Lowitak ngari nga bass masopran matenor ngari gel mangeso. Kesel bolda ka roguy ngel osbe nga man mogila. Mo ngol waisay. Mo waisay. Ya kunda swa rogul to ya kada ka rog sala wai gidar tawal dong okat ya ga rong ngaring gelo la ngamas ngaring gel domido klo ngaring gel guktiri titur up to din direct di mo al saklan segida gulgoring mang apay problem sa loreng segal issue raise sa media ang mo makita ng grabalwak le kom mal raise ang mal serious issue affect lang alget yan bulong yar mo tuling awal diluk deng segida mo gulgoring Mr. Oludong Moreng senguk ma omto, magtakta ada mong molmu. Waisay. Musel bolog yang orang, elanggeng mlamo anghel. Ya termal la molmol, marangal kam temal. Ngaram ma amak kita the race issue, amak kita toy omoger, mabodo dangi. Ngarak kan tila bo mo dangi backlat. MD side, la sila kam nem dangi decide. Sa gida issue. Mga kamal med me oyang la media, oyang la TMC. Maurel siya ma Mr. Tiabelaw ma ongeru la kal ton mo rule alak kami trot amo raise kal issue segi dia gume sengil sel tra issue Mr. Tu de mo garngira kunda sa kamne post ngin wa sa AG SP da agiran ngari office gira case by case basis akne raise tra issue gira segi de udleng sel executive order number 462 ra directorial al time
amo makatukra Attorney General, isil opersel wabi dengan ukuk mula si shall serve at the will of the President. Makarigal morsel executive order akmo. That means sa President tumaradar Michael Soal, paluwagel atil, amlamor niya direct conflict niya la AG. Makuligera AG lo, siya mansung niya direct conflict. Hindi kalbas kita reason siya namugil nga niya SP because of that very conflict. Makuligera yun, siya sabi, olbi na karula, lo, kaya ligad opinion lang. Siya hindi ka lang serve rawin na President. Makmasi bala ka man maladro olbi. Mamu require ka man mga SP because of the conflict. Kaya kita igil mo ko boss altoy. Siya nga babir. Siya nga lala at masih in the event mo rin conflict to Attorney General, yung mora SP, mora rin mora SP. Ngayon kaya walel, the President talo si executive order. Create the conflict. Yung not justify the existence sa SP. Sige da. Buti lang balwa si illegal guys na bulis ruka mora SP. Alas kuma maluban dia. Letiagil. Suma President sa President. At suma will maun makasentraman la balu. At suma mungutling sa tegura din muk. At suma gukwiler ngi gukso sa diak. Lakmo sa. Lang namom iya wala. Sige sel dolgoring. Sel suma ma adro olbi la moda kalongro malubang delegate sa moda kalongro. Tragaman makadung di ang helentir. Sengungi ra bulu belaw. Entangel adro muk masit tragangi le tedililuk. Kada di mara ko konge Dios Jesus. Sige de ngamongi la balu. Sige da gunda sa ada bulu gire rong si loger lo aseng. Lakam stop ra ada loger. Leng da mertir mo madangay. Kuktak mo gen mo brother dia ad. Ko ge lem berwam ba ay alem. Gira da mo madangay gram kermut berara na di mas pera. Gira da ko tengah mas rara lan. Kamu ko ri ko sak lan ko berakteral wa. Sering ngal rule of law. Sa man marara Labu Street and gira mga 20 miles per hour or less that yang residential area / commercial. Mal gaya kada raya na makadagaragi. Batal arungul road mo gaya kada. Maul man 25 miles per hour mong. Ito ka ako adrang ko bulong ngatyo uday mong. Sige da kulgorgi. Self silence ngungil. O mga rod ang makit. Kala mo siya sa bulo ka bela tuman. Sige. Bela sungguk mga rod ka. Sungguk mer obli lem lamot eruklo ka mo tutar adam iyo kami mo didi o mo wala sound darkaw. Then im lamo makit. Lamo gaya oklo sila ka mga rod. Sige nga wil dong ro na. Diyos ko makadamir olgo yung ulway. You raise a question, and it has to be debated, it has to be discussed. Say yakuk club kala system ram regel. Ngaringi se check and balance. Maklo mo trogra Mr. Rudong, adal dil mo ge digo ko ngay. Di angel entil. Mo ngila balo. Mo ngil basta darbe kla. Sige yakuk issue na ro. Ay sige ko ngari ko ra. Dia ka cellphone na seringi mo si suko mo buktil mo kara ate takaruro. Tulagi. Ukla mo aalim. Milawal ko naman milawal. Di wa siya umara sel orom le moldiw. Hindi ka respond. Ngarang iya akmun tri ang dir ka temela sen nomor administration. Itiang amle part ra budget yak madangali aku initiative ra senator which ang malungil tidir mo lang ma tiyan mo medical hearing sel tang Senate chairman ra in our Ways and Means amle mention ngin wasi wal sal mal meu daigal audit trustee di sem lakat mok logi wa arudim lo ensure ang morngi sel Ministry of Finance amlo nga sewra lo re vai gai gidel with funding oy may lagi tel ang sibel ngarngi even though yung kada adi mo 2018 ang lamutol mo ali gagi dal na alam na 2019 2020 hindi dir gamde lang ali bakla ra cases but anyway ay gay lurior el ulgom uduk masada ra tele la ungil lo mangitala udo ba mo terrak lo mangitala udo corruption in other words asaygi ya gedo ko el mo e o mesel girel saygi e hutmok la gay so ay gay kuk baby ra initiative it doesn't have to be in a form of a bill or a legislation. But within the deliberation bil embargo niya so is mayang ay kita dia tal kukora amongil mes smisi auriol gira lagi. Hindi ka kadang ara sige dil mo kumelang. Kung manegi dimlo kung bayso ka lugar ka ora. Ngaraw de swem el girela igal mondar ngamra every day. Okay. PGST, minimum wage, social security, pension plan.
Ako gel way seleng Yes. adra government tamla uray sa ududir tial budget al amo siya kanil uray sa albon nga adra. Paisa. Mengwa adra bela ang ari atul mutsilo siya tal bakal le mumila de rul bakal le bongkong. Siya gumesar adra balul di adra government. Itangara ikrela a system. Paisa. Pension plan tiram la mola rodani predict ra ko del social security PTSD la adi mo taklangar adar belaw mo diakal sabihin nga sim standard at tilo era PTSD bang kabukora o tiyo siya ginel wasi Okay. ay ka nga naman dia ka daling strina ng baril belaw blosa Era segit sele ya, tokora PTSD. Se tabrol ko bos uldas wat tilo wat olvira lulau. Imo nga din bloit Paisa. Hindi la tiagi de, tamek mula se tiaw recommendation al experts al dakal kiet tial balu, madakal balurin. El recommendar mo adalo balura balu emo harat tial blalsa. Tsero trargi ta se tiaw recommendation al experts mgiri lol ngutiang. Di sa loruringi yung loringa amendment mo ringi. Rakukti adra sel olvira. Mutuk amna mo expert al amendringi. Ako na gukmara house tuk tililu kang mara, sige guk til mo kang mara. Ela tingsin, ela question wa say, material giling etiam tigal dililu. Rulit tel ton mo ngira adro belaw. Bela adro maruru wa a change mo harat tel tak sa sing ngira adro belaw. Sige dawan. Ela ka mo sele to kala minimum wage. To trial rate sa minimum wage sa ada di marot angin maka. Sa andi servok po mo mes. Ay di sila foreign workers maral met mo blastat among ano betul enrollment tela. May di sa adro maral may. Kaya kamarurungin mo watang. Adro siga urela o siga daka labor source sa blue belaw. Kakalabay mo rurungin. Either kamarurungin mo mring rabe biraraat. Malubi kamarura ulit takalelor materaran maranming. Dimbed me okya ge aurel or ngasorgi de marayan. Sebelum araklan. Esbilo ma. minimum wage Emarong. Engalang. Adam brigger to da outsource sa man maral bulu outsource sa labor mara India, Venezuela, Brazil, China. Sina. Ngaram kada yakkar alon EDB, EDG da loman sergi da ada dos perti. Lamot ta kaya apply, taka uror, taka la rogul torgi. Kita adi kita lo mula kargi da bukti da stamo wila resta ya. Kita mlat murak mo skrel tiadi kado. Again ang bakal mo sel problem sa ngara ulmar ada din mo gedi ugera ikalweta. Kalel bait ya by design. Sel minimum wage material wage mo government. Kalel din ul subsya government tun bola kalong tegal mal toklaad. Apa wala di malamon mo status quo, dia kam katmok. While di kalong segid, kada mo ada di monmok. Dira ada madak tong sa job security. Kita mo otherwise ang bagasa option. Dia kalbio ta agam luk, dia ka son muluk mo ro trabaluan. Kami ukrit tiang. Tiang am lari ra news. El kamelu sel mora obisra auditor. El lengarnya concerns ra Palau stablecoin pilot project. Why say? Kami so di say misal concern wa sing ra ul manganya concern. Okay, ela para stable coin alternative monetary system or a payment system. Di talol bira glulaw, logi wa utmarala sa maktabi ABS at tetela law daw. Dia kan Minister of Finance, dia kan President, tumangi dila adra mo dulu. Molbi ra glulaw, pailo. Ela makim sa odringi temru ringi ospela government, ospela akla dala government, bal adala government. E dia gidra katam gi sababir authorize at the toy. Di again, bakal mo sa question ni udray. Masuma ga mal adro olmila din mo. Magitwani ay tra adal din mo. Di mo siyang mongir belaw. Kasuma ga din mo connection sa mo trolling. Aul mo tok tutla adal logere. Dak tula senga kawil ma. Akuk ti curious lek madek mo tiagal labol. Lahantay ra utmala la blur belaw. Elan sen let senguk to ng president. Sa bela next president me ko sa guk leme imo. Tawren shoot tel balwada ko au damat tel bulu egi da bang ok silang gawo etiram rit marte el mga kilegi da mga bulu olita amin mo siya siya mong ina attack sen kita gele salman nam obla dra maklol to la do ling ya wan ra adra bu gra bulu o gera ko sen o le mar elang gel angora kam badang ni stable ko kam badang ni ko mo ibai gat to makma sen dia mong bagalang makwa se ya ngal ulang ade kan mo obra do Kaya away nga kan matang liseng, agede kan sob klingel da kalo dangin, mendakal matamal dangin. Saya ngalala adralla, ngalala toktang, ngalala adra media, ngalala victorio, ngalala adra la badru albuay.
Makatakli mo gitu. Wai sen makatakli magkama madek masek. Wai gale babiara udara ngalinya antir ngagal mil ablat tia tukala ngalamo. Tonga babian mo ngan sai na boluru lan metilok la atem lalu slablin ma atamen. Emle sai na. Le ngulu marang kal adal. Ela se makitlo marul. Tial gi moru ngil gido la bangara na. Apan de wai se gitu. Self faidu shuri duri kan mo ngal adal. Ton ngal uspe ala sel. Agidem lo tutuk lengal adal ibul dir ngal adal. Mungkin dos ni siu. Ay gal la an metop da ul mung tri la. Agidem direct promise ngi Mr. Ulong la tora temerala. Ngala mal bebi la ada kal bol tri o mungi wel ra each house. Ngala mundi rider de mara. O wai gegi da direct. Nice. Yung club ko. Mal club lo wai se. Oh, nice. Di sometimes se ko di muru la to koy. Di apa mo kera ada tabu man kera. Ngari ko dang trigu to padan mo lang. Nice dak mo. May senaryo lang ni mabiilam na tuloy. Yes, just recently. Man mo ko la ngari nga ngalagi. E ko tel sa do mes tul wai se. La gol mes que meu se sono que meu ngari lor. Sel el digo la masa non lo se lui meru club se me gil 25 comme le sanadai a jono qual kita la anyway no masa no ko sel om sa der que me le come se con manna ka vera batogol to ko sem lek me le rusi ga madragel aktim le mgal mo o me sengil mo ga mal sa seguir el togora yo sange seguida ko so ako me sel togora yo sang akna o me sengil ga mal el mesa ikal tuwa yosang rabe kragem su mal dia kal ngot raikal was raikal mo e kita totally tiak ngar gida mlam ubaus mai kam akterlo tiang ram dia kam ngati ndi ku ai selo sa tara tol ngar sel ngot sel $350,000 el mohara rak ngarra atagi sang mlada blia kalus Wai se. sang ulai gigid sang ela segi sel tel mlelaurior elang lamada adam tabul sel family ringil kaidrang langan em akto da buam asong lo to da edel dart mo gimel telal mo o harara expense ese bu mesing mal ngariol o ngarinya imora bu gam ladra ta 2021 el dir kamde ma question era sel bu mesra budget hale do ko mes ngarinya sel 99 million se brugal budget ngarinya sel authorization ngara 11 million mela a question no se sel dungu tial rang la budget me mesengi ka a consider ga lo se ka budget expert le kuma chairman na committee ara so ba lo mututa to raw tiang marala public hearing ra bulu ang ngara August 3rd August 4th ya September do ri maral me mal ka tiang da do ra compact maral me bol da bigela se mostatra October 1 o tractor budget ngaringi angod lomolod il mor arsel tial budget el morulil kukmo mugira igal el ngarigi del wai selo lo ngaru bagal wase atukura ss at albagal pension ko albagal atukura ke isa at almal lo mang aigar elang mang ado meser do sis bra mutul a 5 million alung amora 10 million al modu dira radara government mai gel ko mal amor olbi aglu law mai increase rai ma question elang awase tiang moringa te lira adra blu murtob da sul kil tiang alu bang waya kal ko ragam el ragal domestic ada government ego sauder tire mal ma state government gora mal se mo sauder ngi sele eto gora ason sorol sele fanna municipality mugral di one man e ga ada kerse ker orior en municipality mal gotim magdo dra government temsang e ka madnga constitution mo se dia sem spenda auto dia ko tirak lalla Mora treasury. ma o ma question ose okay tigal adam giral belua tabe ma di seng excuse ngal adal el adra la ma bote na adro ol biak lulaw imrugo de municipality di one municipality imlaudo imlamo la o warra ke adro to da do mo sta ta la o mesring il waise mun segi del hiring ari akmal ol ngito se maneso access session ko mi ko mal ko me dabra to ko me at least e bol ngot mok laiga e mal de swira rat maria time el model ya la que te hago mesringin mal mo clo mondai al sugu mai ga gidel el kumesar me kom la increase of other states em 3 million at 2012 Elang mo 11. elang 11 To propose 11. o ma question elang asi ai galudo da gal state elang to spell magrang la kam na governor
110,000. Ya igil kriru ak mo kampel mo kan white tel state ko rutin elak med ngara 600,000 6 times aklume. Ide ko dengan saya kambur ke at time mo lingit shota tikal adra state ni ma hal ay galu do te do milyo kum no spend el magrat tial magorra lagi mas kami. Pasu kung bukti na ngaringi ko tiklo saya kat tilo aklam so der hotel gire do something. Ida ko audit. Oh. Kam so diesel. Hindi nga rin kami trabaho. Tia kita seligara public hearing ang giblog session ng Southern. Tia malong mo siro yak tel mereka ngasura la President Trasenet ma Madam Chair inabon. Iko ngin momrut tel oversight. Di tia amo siro Mr. Tolbiang and Mr. Ludong le tia nga longit. Abai sekling mo ora front page la untila atang President surang alip sa kulito alwin bomorura already. La sebo morura oversight. You know, which is somewhat of an insult and din direct appreciated. Kasi kung di mo kitla sige mo lo korin kung buktin mo. Kung man makadungan din mo. Di ala gilun magi sun murang adin. Sige sel gol korin ko dai. Adi tolo ga kadungi le mo ngira adra balu ada kada bay din mo kung mo abula balu. Di tia sebo mo check history tia ngmaran na atang ko president sebo moru oversight tia. Hindi ka gimlay Kay request ro. Sing. Mang sige via ang dasukal gidel siya kwa sing. Kuram na mo ida ferel tial belum. Ida lang kadi mangarar mo confused tar ada nga ang mo abebi raw something's not right. Lagi dan mo relax lo omes sing trot amro lang ra mangara. Leng wal penalty o moger. Ada mo madak tologer madak mo para government oger at toilet mo ok. Kuna mo gadan murura la mo madang la balwa mo lagyo at malala. Ngara ma sel domes ngara ma ada kadi maran mo madak tra. Apa bal ma sistem ma government ngara mang wai say Kami trabaho mo siya beso am mo siya katemen ko pura. Dia kan baim sola senator udi bai soal mura tial tapi kan. Wala idung kau sera alam na last program mereka ngerti nga kami interview ra. Ako ko ramle facilitate al ra. Gobernador ngayaw ma attorney ra Brian Seres Nicolas. Oh, I see. Saya mal mamlang program. Akmalul mes sering ini. Buk mari TL saya kadin 1 hour 4 minutes mang. Bertengah kali modong ok le margo yo gid. Ning interesting lang sokyal el time lang rabulur bela ka mes ra clown activity ra kul solve ra rabulur bela. Ngarar ma ngara angayaw aigel mauriol ngara belilyo. Igay lurion maray. Embargo niya ya dalong la igay kita ngarinya training sa military exercises main. Abela masih kata soldado. Gida adal bela kata ngawi del time bodo sektor compact dia kalau mengaya orang yang time kata bangu. Makata memlot mau taklis era October 1 1994. Serada al tau taklis el tial compact. Hindi mla ka bodo klaun barang argi ma berruse ma osenge dara lam tel atoy. Ay gang adi malamol mangarngi mlamo tru ra lu ra mlamo ka derra. Next year ang 2 years. Hindi mla ka suspend daro ko analytical analysis argi ma critical thinking argi. Mal ka ba di value el time. Tiyan lo maregal Sunday ya Selvasiora ngarar ngurang maala ba teratil ngetngile dat club say I see. en larngi military exercise ringi segunda swing en dakal dil borisay say gidia motelet tele asya singa kal soldar el almo ay issue aga say sel do sa ala compact en dakal sabi irkaw lekadim sa kamsa ringi ngara level ra blur belaw ma blur american sel tungu mem masal mem tengal merengel marar sel all gel low market say sel trigel land owners en ngod mal ngod ra asurang la ma ala bola kongres la merengel lo sa ra india en directly impact ra livelihood ra at ma uspel sector bel kirati ma sel rengir mo ra clear na ma sel say dia issue sel ngarang ayaw sel gureng sel program kami say gira di lu ra rang dia adang ngayaw maldum tamlo o file lawsuit
Lari nga te illegal mlo mes sel complaint. Sel 55 page complaint lo bangel attachment. Sel sugum ka sel dim na environmental assessment rin. One thing ang giyado mo bangel other bela say and there can be other waive environmental assessment requirements. There can be other waive. Board there can be waive. Hindi sa dim na ka aklungel sel kal project. Hindi mo lang ngaran mo. Ari akirel sa alkot kuryo ang girang nga IR. Hindi dim na ka IR. By dim lang iti permit application, makno review ra igal information ra sel. Iti ram ni issue ra permit ra November 7, 2022 last year. Hindi April 7 ra LR ra. Inya tilo ta permit iti. Dim lang ka IA. Adi appointed ka akno review tial igel earth moving requirements. Yang ani specific section ra IEL sel bumulula si gira makut maklia biological assessment. Biological assessment kasi commercial basyo impacted del basyo o meso say for example ngaral syo arma ngarangi. Ngaral del loma ngarangi. Lagi ta dira kanya udra endangered species klalo low spear atra blue. Ma hukang back ulming important ta identify gay. Hindi ka biological assessment rin di imol mitigation measures na provider niya. Ang mitigation measures sa low spear kasi ngigel tilang tingin rural mo protect ngel imol din ang sobrang klaro. Ya bakay of course kita menos nga endangered species list. Ito kara abro na kayo. Sa igil basyo agirel nga mitigation measures rin. El protect bakay. Maluwal sum modas el protect ang gilil wasi self population ra bakay nga saying kada makarari kada mo di. Ya monggi makara. Hindi mo ka address among gi. Anyway, so a point kaya gulgol niya kasi ngire del gutmok tay gayki leng al ula blur belaw a require gayki gire man identify lo kasi al suma ba kaya protected species yang kadam karari kadam modir kadam ulo subli kadam kara so that's one. Number two yung sel malgoram lo kultuk sel gumes tel complaint may get tingin la kabarno ra yaura akabarno ra yaura kara mo adu lo asi Bora idung sel de bora oblile. Emo kora mongol kora kamamungol. Oo tao sa small tao sa kawgatang. Nga mo tikar ka. Tialo dem tul morahaya tialo riyan mga yaura. Mal dim nakalo giu segin. Le sel mo gut maklik til ay gira sel de bora roi nga ya dula say socio economic impact. Yar adra blu nga yaura observasyon. Rabek pa nga laklangar rogul to ko laklangar tiro. Ulgom temlogut maklise mlo require til ngula project tel ngul morabuay ngul manggang kirabuwa setia gina udaso ay gira ira metemlo romeng sa at gingir mau do swir ma aurung uli ra adang ayaw gira sepa sel dimla kat sel tel permit adim lagi sa information lagi maklise makmal yo mesra sa akaban ra ayaw re wasi segi dal akan tilar ngul leng wadil kora lo basel klisi lo sei mama soldau lo kiwa compact mga gini mo ruling sel so sa higit el scenario akong da sa kadaw mo el ang o mesel ngi ay kal marami el time el morngi sel tension radlo ngali adra erbelaw mar adra antel soldaw ay kay dia kal address adro ngali la amerikel ma abelment ay kay kal tinga ka ding komok mo ra adra bulu komok mo say pero la mo monta la kadumla ko ngira kampak mo kadumla small da ay say gita ko ta bari La mo Ang bora tia opinion ko gil tia lo sa tanga il bora gil mo. Yes sir. Era tegidol ko nga Mr. Sole ma ada tel bulu udula Amerika champion man sisi era ro gut ko. Adi at the very least lo mother tel bulu sa sovereignty ka. Magidal di adra bela di dolong le kada ka kulang. Mengdispadala adang otro latang logi wasyugang mania social norms ngayel unspoken rules makadali ka ako lang teteralakla hindi akal bigos sa komisisi ngayong beto ka ngalara ko makamaran medro dra adat makarngileng ila seguida na mo ka rule of law mungkin sisi ngaliak kisi ngaliak weapon ringing gato mala ade rest tabia ang abunay sa bon ay seguida rule of law either ang look malibent dito ka lakla masyugang malibent kristiano ringin sel lo ko ringang akunda sa mal iwusel say mal ibang router say gid sel tol amul mo amlang mesa di dalong le
Leng again ang kukamo su malukot edal buru ng ayaw direct mil awabe udleng. Sa kung saan man mo tumat sa ngani nga balsel sing. Mang aiga ko la ngalula bulu ad. Mo mading so abaad. Ngari engala bulu. Ngari engala bulu. Mang sel sumo man mo klong lumura bulu malan ka alo ma abulu ka mo da kalut trok. Mo mes la bulu revelang to ubetsen. Idaleng moringa man makita ka real do bulu. Torayon tora ngala tem la ngani na teman na. Aku ketemu kan me maklo sa gagi da gel guk ulu belaw. Tokor omongul lang. Why what never why gagi da tol do sa. Tel da tokor ngaw siya imong at tokor stable coin, matokor compact. Se black with the reservation ng da kung tokor amrigel. Ako nung tokor tetela tokor awreol pero blur bela lo aseng. Ngaram da ko mongilo ay sa adrabdo ngara pero tiyan tokoy. Ela ko mi gomdek mo se seblal kal ratify nga olbira kalulaw. Hindi ka committee report tra both house. Hindi ka mo la history tiyan. Etera di pulo asay para transcript lagi mlakmura ular. This basically and wal wala ka tutel and that's MDP tra adra tingira ular. I got the old namon da ka tutel. Da ka kan nothing udle. Is valueless and da ka de uchiringi. Dukti noise. Gukti risa ba bira da ka tutel mortal compact blasan ngira a Washington DC. Nang sige dia Ka mo sing. Hindi ako Tiang konflik ka ulo. Dia mal mulut ko. Hale ko ay sa mo tiano. Tiano mre kara. Ngari olle kal rubara angar balaw. El senda siasing ringi tial blu bal tugugi. Mal ko yol to selbon di molt mura blu my god. Magore me mulut tbdira front page la news mo tbdira mar ada EQPV abem lo ulet tamlol osmeri seluro. O le tamlol betik lo sen dia ka application dia ka permit o mal gatak lo sia compact o selu tu takra ada ngau lo sia girela ada ambigela beloro la o kaluro girol tirak la belaro environment ma direk la ambigela EPA ngara al sensi itimla ka rule mengtianga mora hol problem ta compact sa ul kamamar wadam amalul togra tial compact ra ulele wase se wase adam rigela moria lemti lo spera da ma ut mayangan o imrgo al sugum moringia au digel moria ma subot mo spera ut il mei al sugum dialigel liak bol lo spe dia urgida kan meti kita mongur asel okol maklub sih. Meng asel last negosiasi kita aku makmadi mari admiral heda delegation abdigel yang atil melia dadur aulal aktim le bypass ra agun el chairman eskagi. Le tirgam lo kol sai kalu do dolai akrant malu ko apa ex gracia igel to meski de lo yakaba ra makmu. No. Ako sa ko magarang Isabi kumuruma mo sa kaludo ka. Igi temla estimate lo sendial enough. Lo sa igala. Tuwian mi ko mas kamam. Mo spetial bluma ba ko sa. Kala tungura New York lumiram digil. Mo kuduribo sa tema gewo. Isabi lo ika just because ka mamam ko gigrel blue. Kami amastang ka mamam. Kami amreder ka mamam ra transitory. Negotiator ka mamam sibay. Tiamal abirugul to ko moruring. Sa ula agidi to ra compact tia gida amle ula ndi ka amle force mo o ngen mo dakal ule amle kita ganding tia gida elang apla bodo mesing sel dilu para tenadu para ngau mamnadu para ngaral sel smria blu tia gida padal mamarang ela wai tia gida del renegotiate da kasme da ko nget ya ta selul ela compact ok mo manu yo se sel sugum moria uldikal ya bela kita maika mo defendra gidmam regel maktel diru adam regel was mau de kan mo madar mam asu betemeto madar mi menum ko la shabarat ya mun sei gidre elanga mal giren mo blotak was di sel ngania siampan sel ngania udigel sumam digel al atari el al sil sa sinadi al atagram digel Trabay sorry mo ataka sinasub ataka Taiwan. Mal close to tell agile mal mongilo mesringi. Ako das we have to renegotiate. Daka sa MDL way. Ako nga ka ble interview ra attorney says. Makumbas yung dia kali issue ra. Pero wala lang mag interview ba.
Ada isu dia kalau isu government belau ma government Amerika. Isu government belau mar other belau. Lesel iwi sel la en wase. For example, al suguma government belau mel wasin soma ma blila yoel. Hindi kasi la government di mo memorara yoel. Gidel mera government gida negosyo nga. El ralsel o tiu club sei. Ikut bak la ko ildo e madi ngulo de sila Amerika wase angar alam bre. Siya di blakan makat mo. Number 1. Number 2, sil maxim bani la sil sa kan real. Abel government belau ma government Amerika la ngara vital sai o wadra blur gayao. Lete di ul di independent. Elang bot maka attorney general gid ma easy gid ma government gid ma rogul adra la gid yo wadra adra. Tiang David Magolean. I don't know this sel musel to tackle me. Ya government kita ang ayaw lang ila government kita am sa akra adra brikel. Hindi mlaga rin liang relir. Let aktoren aktif mo to tingel la Brian. Wase girel egagidro lokonga. Girel murulang arang, murulang. Kita sorti ka. Di ko tiyak di mo tong ko memlo ra brikel magbiwa mga ablat tinga magbi ka taptong ta ko bolo. No. Malu marabli metina meltmul murahayam kata ko. Maria tul Tomur. Maria tul principal terno gito To tilakral ulbelaw. Sila. Ay gerro ulbelaw, may gerro ulabri. Ambigen. Tiya abora la Amerika le dial ngel. That's Dam dial ngel wese. Te lo mesra government Amerika na tiga da historia til just because dilliam da retto koi. Wai si. Di del retto to la isik tablo la dro gire. Ma kung da so government lo la girel di akmal mo simakal nga di kalgin di ilmok. Kita mlamot magali imol bulu atakara bulu. Ya kami nung ngayon makuligay ng twice kasi natal nga riya adra kon bentre ko mga dado urgaw. Kamu tala hensil kasi hindi ka. Tubay nilo abi kabel blem aternil tingilum sang kagi for ber kabenor. Ya chen sa kabenor adra kon mental mutum bango. Oy. Say kita mana mo imisil mo imiligan o mesra adra blid. Mo wain kam lo mesegel babero equipi. Ara ang minister obi anga apply self permit. Masih dia. Oh, nga kadire ka wasi ati ang pagkara sebel wasi. Di kan ding interesting ito koy sel al bulur ngayon. Legal dengan warni berbara kari la close government tergit. Baal nga rabitan say da lo subakra government tergit because temne sa ni ra kontra trak mo ger. Ngari la algido tirak. Isel bola ko tirak la. Abunan. Yak mo ko tatigingela former speaker. O si mo wesi tirak al. Kita principal kita look nga ra babian madera tablet len aqul kada bulu say kita. Dia kalau gumit dia kabel computer system. Dia el constitution kita dia agreement dia sa ingi. Agi dro tirak kargi el mora rogul tretelela. Ado tirak lalla. Bisi kita kami terage. El lutel gorgo malagi aras tel kami terage. Dia. Nunca di by di masih kita mnesokan. Aktiwa sa igel tial military mlamu ulklo. Makumdaso yang gira la government terbela ul anticipate ay gitu rogul. Ay community level issue. E mere adlo ko put an effort lo say anticipate se malame agi makul mo na. So benda ke tiapal mo klo. Issue. Dia ato ada katil suadra adlo government. But the community once a lot factor into la rogul toy. And dia kasi elmo nila. Diyak mal busulang Ikambis yang malu subject tinggal begitu ablam lam kelat tengah karate bet. Ngania aras tel tribung rigit. Akambis olger ngil wasen sil temela bisusa. It's lightning hour, lightning. Bigede bubu. Ngania umur kagi nama mo tebedi bisusa kau. Erulbong el mora senator el mora kambis libokas puya. Dia kemel alam ngel wasai gal merkol. Telalbui le matop sel case ra WIOA. Te nombre que sandeng yam to sel tu tak gren kem nem red. Sel do me saigel ludo del tigay del team wal ngara arti al program ra. Se 14 million no 18 million. Ko me saigel dilu lomru mai kanga amal masal nguri. Dik po am das wasi tial sel lomram ram ra gel ludo. Tiang maklo, maringnya ada melus berangkat masih. Kapum cekal siraber ikal
tinggal ada los pe amla na government tinggal los pe account ra especially ada ulya ulam tinggal mura waka station ma ada mes tilo mga katangkil mga katangkra adrin maigel butogol malo mga basel muten maklor tinggal tinggal lurur ada WIO de gumesen gel ko mrede tira gel udo lalngasel so eliga angara 150,000 ma 200,000 ay gitu walo ko ramlo sila berela meng segi berela nga meng kermora to ko ra omram rama udo dra buai mamla omdaso imora to ko sugum dia kat mukliti al belul mumallinse mo tau tala alwaya ikan urura bla polis ma ikan gitu urura udo mo spela udo ya kumese gitu kat mal di maral bedura mal mol dalio من جيران الأقمال مملوك يوم هذا ولا ولا سيقولوا يسين لا ديك ميوا وبقي سي راسي رابع يسمى يمرون الله كنترول هذا دين مارك لول أقوم ناس هذا بلوه مثلاً تديهم بقول كده الواسي تيان مال ترمان من أقمال ولنيت واسين سيلدو مسين مال kita lo misal ada kalmen tahu di lima morba, mesti kalau ruang private lima ribu, misal ada SS lima ribu. Kalau anak mau time lo mesti tel belu, lo saya igal resources mau do dem magrau mi, mau tabusul, mendia kalau medel ngara ada tel adam suka over 100,000, morba bea tel tal sugul, lo ketiu ma ada ngel basen tel ada almal dil ngara lo mal bula albulu atiam يدوروا لا تاكس المهم بلاش مال كده الشيء كده اما تقول لك تصور نمو الالدو ساودا وتو تملا يوسام يقمالوا لي تريكيدا اضربلو بوم الاول شويه بوم الغورتي هذا كونغرس كميكم بالليل ترتيب بوم الغورتي مولو سبابير مولو سبيتيشن بوم ابسرفاسيون مورال مو ما سوكو مال ديغانغو bom mobang kama bagi modo marsaral mai kan dina mode kas edel de omeset ya ekmal dingi adala tial tugol di mra subira clo resource tial belu ekmal mengai ka kala am dengli bela or sil time sil boria ulti ger bela ya sekmal mal moda ngela rupa katara master mal mengai makmal oleng itali ada omesaiga namo time mo korigide el al time omsada yosa sukum ngari atel la udo de maigal besu ngal mel mo umera ka gide mo son serigit ma udo dir al adel togol at mo sab edel el kriger gide rogui ma pol rase di merkit len kriger al magsai e ras la rotto okay mula mo mereka sa participation kabong setero lima sulang instructor bionga adi alas tisurida amali mereka udah ngaling sel yang lawat tempat lah pol modo orang Mr. Gasolel kira lah bona fide reporter era egale ser sumara memutering mal adro ngara ara urora di muk le because temur orang ulak muntang klom temal it was next was wal for the armor government sel boil represented by the media sel bona fide ulak mula sengari dan dire so akrar adra belum there have to be fair el abram brigel tadrek al qamonda lo asengarinya left medium or right medium na kan future adram brigel rogui edak lungil ang mo kasambor ra beklade ela aku tel bela aku tomes mo osmi arung do mes ko mil blok takkat mo to ay galam la mo lo ko adro ko dinga mil ko seguida value tel real ko mesring makpro o yang ra free media maro ko lo sing responsible media bona fide media lo ay smuguk ta lo do ay guk plam dong guk ta di mo adal interview dal otra di bitang ibo ire bitang ng iwo o belum gispek lang ma atsel olbilum gidal ngari check and balance do li tra ada sem raise issue ndak do se ko mo alak lo togol ngari ma makita mokte mo gere bo mo ngey le tiang mo ngira bek la adro gida o sigira mo tungira adro bela ro masel guk ta asbet guk tin mo kasing adi ile dan kaki dal mengut tering, munda senda agil waisel yang guk terekal dobek la belura awal idar kata matalakak wali baguk tim lol muk ya terekal number 3 issue sa race niya say ngani nga sa tretara discrimination asel discrimination ato ko raw sel sumang lesel mo mes ay gato raw at sumo timak mo naklela ko sa klaran wali bagrulin mo yaso yang musta tangya discrimination adam ase isangin toy either in tora plans in tora interest maro kuya siya lopal mga drabas rablo
mang tial kadingun mit pila adra segi raisa udu mara kuya ada modak longrodo aga kita lo spell pacify maka direk kalau litra ada lablu sebol maklora mi ba mungin masatian lesel lo lomol malwai sei makita maral mangan mo kode baringi tiad tiak ang pactor marmang hindi already kita mo start appropriations and malasa sel gala klugu mak diswakal district sa hidra saying we have to be very careful now let yang sel lo mesangi at the rate we're going and so other mon siak klugu ko mangyaw sa hidra di al time leseda ka sa klugu daw the inflation am la wala makrutel kam pactor di swakal du sige de mal oyang na free media maktre galorito serve kla other bol support tayo ng media malaw ay sila dengan yung Open Government Act mo at malala ang ngaram dalat yung vela newspaper masyaro kul adami mo klima de dasel gilen madangya tro ko tetela government terti sulang Juan Saule, Senator Rudy me kabis. Ingira del demand ra accountability ra ureor ra bila pulis marong ra ureor ra bila pulis ra director mura pa ya minister mura presidente gira del demand ra planetir gira del mom ngali planetir la say ngara ko mo mga tmok rin sel gadam la tak seringi nga mal dir ko maral wasi gira la among oswira ureor ada establish a independent commission body elmo help temo assess certia lurior rabia police ese mal moklo al ngasuwir el mortir galo ngara lawre al suko man jaksay and you know katam sa der ngira wala tial administration nding mla mbay mla mut el mom si tial tokol wasi we need an independent body tigal ditil mingisi mortir e diakal sibel moklo awal mga importante kita mo o mesra plan rabila police kamal diorang sa tingin sel ay agel meldungra senate budget hearing to ase to gel adra ba director wase ngulu ay so siya tara problem o si sebel adra a 626 program okay el asset plan rabila police with that knowledge and gila la plan rabila police identify no say this is one of the problem ngaranga kada magana mo address siya kada address tial ay so say di imol example ul mga importante lo say hindi kasi elimat mo say 30 day 60 day 90 day eh dia ka ngaran luok hindi ka sabihin O hindi ka ready sel tingir mi ka buy mi do na para airport lo wasi omola marijuana o pulis como ora council te so klaw mo ol mutul mo di omola marijuana al buy rai como ko lubos Mensual uyuit telu tumelala legumdas witiya ul mqadaat. Wasia ada ngaringal lamaltel el diaqdo udik ringi ma blil ma babilingel bakloklel. Mendiaqa di bomsis wel dioshi gangi di lingra. Bulga diaqal sbela amtel di malat mura blim. kay mo si Disel lamaltem she kotul klot ko. Ela almut se ngara ongewal bliong ra ongewal ba. Sadmon ongimel ba so ngasiar beklat adimota besirir الأول هلا يديق الغاروس سبق أكليل هلا المورتيل ديق سبق لها أمت سالم رذيل ما الأم بدنجي لك الأدرني نقوتيل نتورا لولغوي ليدرني ندرو الليل رابلو كلب لي الليل دي سبق لها أمت الأمت دي تابسولا تقول مورتيل Dia kalau dulu lah si walang hotugol ra ngarwa ba ngarwa ba gablil ngarwa ba si omisi orang kabel pero kira maldita muasi amta asbel indi amta asbel mangaleo orar other bela se malu kutel atoy amta mangaleo orka akbul waisel nga pumisera justice bela alta mi senator en obulis yang ngoda service pero adra belum ngoda service hantar tila adra ngawang ngoda treatment ra government le gorgaw adra executive branch ba aku mesra sel do ngarngira ba government ra brigel lo totiam la tutukya former president ito kasi dia ka angar babralla sel bodom dasul wasi Shell executive order tilobdra
presidente gitu wasil ka AG ngak. Sul regel soak. Ilang belgulo asing namugirel metut ka special prosecutor. El dia kalolong mes na bitama bita. Girel di lumultra la. Isa akong daswe. Ngepon dito kasi. Ako tingin na bela mo oleo. Ang erong hindi kasi emon. Kung di ako makatir ka also orang regel destam kisi nga sila kami. Lagi ko na di besok mama boto sis regel gidel. Ako tulo ule sa kalong tir ko mamal tedera kasi sa akle bringas ule senator. Ako das yung club ng kulto ko adal dulil terni mora officer gidra buay ako ngaria tir memang smagaw deswel. Mangariam legar mamal morngi mak madangil wasin el alta men dimla kam boyak kamam dimleng il mo. Bringas ule matiati alle direkal beskati al bisel bolso. Ma'am Saul. Itial gingal na open. Kamama mga smoker kamam invitation ko ma'am lamora senators, mga delegate, mga ministers. Mangidil adra buhay so algo mel ultra all this well tapos udra at imilala ang aring lem gibang gut maklibertia. Siya ako si sakre alta itasil se gubernador Sulio ko man Saul. Gubernador Sulio me senator, gubernador Sulio tigar bak. El almel Sunday yung por so Mr. Jackson metro ngwa me gukt por ser program kita ko ma'am Sulamika. Sulam.